بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صديق وأخرجني مخرج صديق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم ما بعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga katautay manghuran sa agama Islam, miyabot na isab in waktu singkitan niyo, waktu hipagpa tumtum tiyumtumi haantara singkitan niyo, at tawakan waktu hipagdirihil pangadjian di hatampat mulya ini amuyin pagpaaunon sa kahaba laung ta biyasin waktu namu haruman ini suko-sukosin ako insyaallah subhanahu wa ta'ala arapon indo kayong adlaw on na isabtag dapukan niya on sabtag sukui kaniya na in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala bang halawm da kusog iwan kaya laung ta kakitaan niyo kami di hatampat mulya ini sa kahaba laung ta mahapon sin isnin malam salasa biyasin mo in waktu sing kita niyo ha bihaon ini arapon ha mga sila amo inyan bihayaon imaalop kamo di matayng hog di majaga sin programa di Hanidaul Islam. Salam ka sila sa kanyukatan kasasuko sing katan amo inanayng hog iban na si mga sila amo inlaong ta di magbati laol di majaga sin laong ta pangadjian hipagkatukbal si mga kaguruhan di hatampat mulya ini. Murah-murahan bang mayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan kita niyo sin sarew-rew tungbas haadlaw ka na aamuyin tuyo iwan tilo sa singkita niyo manayng hog start at jumakasin programa ini. Arapon mga palangwan ha agama Islam in laong ta pangadjian itukbalsin ako haruman ini bilang panugpati sin maudo kiatag na annasin ako on narwang kapitulo 5 bay magkulang maglabi insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab sin nakajanji ako wala natalo sinamon lecture sinamon nakauna sabab sin waktu talong tabi mga aon limit niya na inari ko insyaallah ha waktu pag-boxing kita niyo, biyasin waktu ruman ini, in ako lang ta manugpati, sin maudo amun kaya tagnaan ko na paliharan sin dahing ha mga kasaan, sin tao magsasambahayang, ha pagtunay niya sin sambahayang. Mura-murahan mga palangwan ha kama Islam, tengukan na to marayaw, sabab na in kamo iban sin ako sibu-sibu dakatan at tawakan sibu-sibu dahing kita niyo doon naka amuin nagdihil pangadjian iban sin amuin timatayng hog sin pangadjian
In maksud na tukatan, bang biadin hadja makaamo sarta muntul in pag-ibadat na to patuhan na to Rabbul Alamin. Diin na tibayhuan sin ibadat na bilang pa Allah subhanahu wa ta'ala suway mga palangwan na agama Islam ando tumuyok kita niyo matuk lumawag sin kaamuhan sin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nabiya na sin ari in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin makajari tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, makajari di tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin. Lamta, inyad to, depende ha, tao nagtunay kaniya. Bang in pagtunay ta kaniya, iyakad tatoo di naturan. Piyang hindu ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway rin hapagparagbos sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta iwan ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin, kapag ibadat ka niya, na way pagduwarwa, way pagkalukalu, way paghawal-hawal sin pangatayan, sin tiap-tiap ang katoring kato niyo, tanto in ibadat na to, tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diabay taan kita, sin akamata, bang uno namayan inaturan at tawakan syarat, tay maun in ibadat, sin kita niyo, amuin hihinang nato sa room sa adlaw at tawakan hihinang sin kita niyo sa luway na to nagpupungat-pungat parihalaw man sin dunya ini naon ding ha mga piyawajib piyardo sin Allahu ta'ala kato niyo katan ding ha mga laong ta kawajiban sin kita niyo tungod patuhan Rabbul Alamin bilang piyag tutuhanan na to amoy in laong ta kita niyo nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na, amuyad to intuyuan na to. Mangbiyadiin, in kita niyo makaamo, sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko, bukon hadja, ibadat tungod pagsambahayang, sampay pasindu kaing ibadat na sabot, duway ni nga sambahayang, suway na ito na pagpaamuhon da isab. In mga ibadat na sabot yan. Sabab na, mga tayo mga daara Islam, in mga ulama, naman da ikato niyo katan, sa arta ng Hindui, sin mga syarat na sabot, bangko no in ibadat tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya na sinari, suway kita niyo matukmad to paamuin, aturan, hikatay masin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na, biya na sin magkasabot sin kamirihay ni, bukunin mahal ka, nakatunay kaw. Sabab minsan na kaw nakatunay, bang wala nakaamo, na, biya na ka wala nakatunay. In maksud sin bisara, suway bang kaw timunay sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haamuin, aturan, kabayaan niya piyatampal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta iyang gautaan si mga kasahabatan niya. Damikyan na ayaw na ito kalupahan. Minsan pa isab nakaamo kaaturan in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin na in mahal ka da isab in suway aun ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitunay mo siya, karna niya, muhong sin rida niya, muhong sin rahmat niya, iban sin kaampunan niya. Amoyad to mga tuhan, mga temod haagama Islam, insuway na to long tabya mga daran, tiyatali, hihuna-huna. Inbang mayan, in ibadat sin kita niyo, makaamo, habitikan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari rin ang mga nakapin laong ta pangadjian, paliharan sin kasaan, sin mga magsasambahayang, hapag-sambahayang nila, hapag-tunay nila. Nasabot diha ini mga tayo mga daara may Islam, biya wala ko na kaya tumtuman manghon ako timubtob,
Mangsupa mahimutang tabat na sabot ko na hindi na mauno, saboton ta magbalik. Laong na, raf'ul kadamain, anil ard asna as-sujud. Dahing hamakasaan sinta o magsasambahayang, pag-angkat sindua siki, dahing haamuyin lantay, susujuran, asna as-sujud, hasa bo siya nagsusujud. Aun tuod din kato niyo, di ta pagkasayuhan. Hawak to kita simusujud, naangkat ta insi kita, doon nakarwasiki, wala di maraggot, di maragpak parinlupaan, at wapalantay, at tawakan hamuk, dahil mga sikita biyaya, naangkat inabuok, si masanggol, maun pa amuin lang ta, lantay. Na inya to mga tayo mga daaka Islam, dahil nga to hamakasaan kapag sambahayang. Di masampul na insujud, bang bihayad to hantang sin pagsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha long tawak to kaw si masambahayang. Sabab nabiyay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya bayta hi Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, naraat ako lang na insumujud ako roon hapito ang gawta. Naraat ako, insuway ako sumujud, doon hapito ang gawta. Sa kaula-ula, matay mga daaka ma Islam, amun pito ang gawta, yan hangin hawabaran mo. Amun nasabot, pasujuron, patuhan rabul alamin, hawak to kaw simusudo na sambahayang, suway ini katan, makasujud katan, inpito ang gawta ini, patuhan rabul alamin. Bang jukup da isab inang gawta mo. Arapon lang tabang biya mga kahihilangan nakaw, mukun na jukup, aun yan lang tabiya mga tabiya yaon, napukurin han sipak siki, atawakan han sipak lima wayroon na lima niya, na inya tulang na exempted siya. Dahil haamuin aturan ini. Arapon bang jukup-jukupan in pito ang gawta yan kay mo tay mangudaa ka ma Islam, nasuway mo siya paamuhon, pasujuron, in pito ang gawta yan. Haway uzur. Arapon, minsan pa isab jukup-jukupan, bang aun uzur, amun uzur saray pagtagon, valid reason, hangkan kauri makaragkot sin duhol siki mo mon pababa pasasin ibutang ta di dumagpak pasasin yuhubakan bang dumagpak mon palantay na umulol in huwag atawakan kasakitan kaw mainang sababan ikalawasin khusu halawsin pangatayan mo sa bukol kasambayang na inyad to mga tay mo da agama Islam ujur sa rakyat to valid reason di adto hikakuhila sin ibadat patuhan rabul alamin karna aun ujur wayad to sa niya habiyad to ragbos. Arapon kawalikan ko jukup in pito ang gawta mo wayrun ujur sa gaid mo lang tabi mga pahil-pahilon in sara sin tuhan rabul alamin in sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod pagsambahayang na aun biblayban kay mo sin sara. Aun biblayman kay mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadarat niya, hadlaw ka na, bang di mo yad to paamuhon, in pagsujud mo, haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, kaya baita, balikan ko, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inagin niya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Naraak ako lang na, in pasujurun ako, doon hapito ang gawta. Ampan niya, piya, sa wakato niyo in pito ang gawta na sabot. Laong niya alal jabha, pasujurun, sumujud,
in tuktok wa asyara biyadihi ala anfi ampas siya imisyarat sinliman niya maripailong niya sa kaula-ula law na tuktok iwan sin ilong papag agaron mo papag tuparon mo sumujod law ta dumagkot in tuktok iwan sin ilong amuyin maun pa susujuran mo. Inyad to hambuok na matay mo da may samin bilangan niya. Tuktok iwan sin ilong dumagpak maun pa susujuran. Inyad to hambuok na. Di makajari in tuktok si musujud iaangkat in ilong. Di tayo sa makajari ilong hadya tungal-tungal sin ilong yaon. Indi maragkot mon palupa atawa palantay manjari iaangkat in tuktok inyad to pasawra di makajari. Suway mag-agad in tuktok iwan ilong dumagpak maun pa amo in tampat pagsusujuran. Sumuno lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yadain. Iwan lang na sin duwapad lima. Dua lima mo dumagpak maun pa amuin lang ta lantay pagsusujuran mo. Dua pad lima atau dua lima. Way lamud sin bukton ayaw mo imbukton long ta hiagad paragputon mon palantay sabab na inyad to di makajari bukunyad to aturan. Ayaw ka sumujud biya sin pagsujud sin unta atawakan sujud iro yaon. Di maragpak sampay sin bukton mon palantay. Suwaya mo in dua pad lima na mo hadyayaw in dumagkot maunaon. Biyahit din hantang pagsujud si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalawang tabalikan ko, tuktok iwan ilong hamuok na, dua pad lima, tuna. In sumuno, warruk batain, iwan sin dua tuhod. Dua tuhod paragpakunday sa maun palantay. Dua tuhod. Napila na? Lima na, mga tayo mangudaka may Islam. Damikyan wa atraful kadamain. Iban lang na sinduhol sinduwasiki. Duhol sinduwasiki, dumagpak palantay sarta harap pakiblat in mga gulamay. Sikisin kita, hawak to nagsusujud. Amuyad to in pito ang gauta na sabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyin suway makasujud in pito ang gauta ini bat masampur na in sujud patuhan Rabbul Alamin. Amuyad to mamatay manghudaa ka Islam in long taaturan sin pagsujud hawak to si masambahayang kita. Yan in aturan mga tay manghudaa ka Islam. Nabalikan ko supaya tumarang hakato niyo katan. Muna tuktuk iwan sin ilong iwan sin dua lima dua tuhod iwan sin dua ruhol sin siki in dumagpak laong tapa lantay pasujuron pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko, bang inhambuok daing hapito, wala nakasujud, wala nakaraggot, sinway udur, sarta jukup inanggaw ta niya ini, invalid, di makaamu, di taymaon in sujud mo patuhan Rabbul Alamin, ampa in sujud, mga palangon haka ma Islam, inyan lamod daing hamanga rukun sin, sambahayang. Amok siya rin mga rukun, uruknon min arkanis sala, amok siya rukun rin mga rukun, sin sambahayang, in sumujud ka patuhan Rabbul Alamin, in pagsujud, dito hapito ang gauta. Amuyad to in kya, laong tapasawakato si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumuno dahing mga kasaan, sinta o magsasambahayang, tayong huwan na to marayaw, mga tayo muda ka mga Islam, inini, paliharan sin pagsambahayang barjamaa, amuin kita niyo kausukan, hamasjid, amun aun imam, sa taing kita niyo ma'mum. Law si mga ulama, lamod din mga kasaan, musabakatul imam, o musawatuhu. Kati niya, amuyin umunah. Unahan niya in imam. Muna rin ha imam. Magsinapatan.
dumamag apas ha imam. Biyaduin hantang, aon yan bihayad to rin kato. Halom sin masjid, di ko kaingatan, nag-uus-us ka at asal, gaid asal hantang niya na magsambahayang. Ay roon nakakiawaman niya aturan at tawakan kaingatan niya sana di niya i-implement, di niya paragbuson, insara, kaingatan niya. Namatay mo da ka may samin ini, ding hamakasaan. Sintao magsasambahayang, amuin muna-muna. Dumamag sinapatan, dumamag lumbaha imam. Kaya tahi Anas radiyallahu anhu qal, in aginiya, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة فأقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kaya baitahi Anas radiyallahu anhu inaginya si mambahayang long na atau nakan nakasambahayang sarta namu iwan namu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambukadlaw natin niya nagsambahayang kami niya magad nagmamamum kami ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya imam sinhambuk adlaw long na falamma qada as-salata pag-ubos niya long ta nakatunay si sambahayang ubos na isambahayang pagsalam niya ibutang ta fa akbala alayna biwajhi imanop na siya mon kamo long ta himarap maun ipamayhuan mon kamo long hiya Anas bin Malik faqal inagi kamo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas o mga manusia inni imamukum sabun natudlaw din ako imam niyo hati na magdarungan kaniyo hapag sambahayang fala tasbiquni birruku ibot lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw niyo ako pag-unahi hapag ruku ayaw kamuro mo ko, makauna rin ka ako. Yang langan nito si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niyo ako unahi. Hapag ruko. Wala bis sujud, damikyan hapag sujud. Nang langin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha mga kasahabatan niya, in ayaw mag-una-una rin kaniya hapag ruko, damikyan ayaw hapag sujud. Wala bil qiyam, damikyan hapag tindog. Ayaw kamo muna rin kako. Patalusan niyo na ako, paunahuna niya ako parukua atau pasujura, ang pagkamo sumujud at akan rumuko. Ayaw muna. Then kako lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil insiraf, damikyan hapag-iig di nga sambahayang. Maong sarapat, mangwayroon dabi mga langan ni urakula. Yaong pain imam sa bulong tao na hansin ka mo. Ayaw na ka mo magtuymig-mig. Sinya umpay sabi ni imam laong tabi mga wala pa nakaig. Ibutang ta nagzikir-zikir. Nagwiwirid-wirid din doon haon. Bang, wayroon dabi mga laong ta importante guwaon niyo. Ayaw na ka mo magtuy. Patalusan niyo na in imam doon. O dalong ta din tumukon na sabi mga laong tayo na muin. Haram amon, di ka manjari, mig magtoy bang inimam yaon pa wala nakaig. Sa piyag marayaw, bang yaon pa isabsiya, in kam wala dabi mga nag-uus-uus, naroon na ka mo. Pag-zikir-zikir yan. Basta si mga adkar na sabot, puwasin sambahayang laong tafardo. Amuyad tumatay mo ka maisam. Sampain nabi na may talong, na fa inni arakum amami wa min khalfi. Ingatan niyo lang na in ako kikita takamu. Simu dahaunahan ko iwan hatay kuran ko kikita tarakamu. Allahu Akbar. Hati niya mga tayo muda agama Islam bang mawiya mga laung ta hatihon marayawin hadith
kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun akin niya lang na inni arakum amami wa min khalfi. Kikita tara kamu ay sibo dahaunahan ko iwan hatay kuran ko. Hawaktok sila nagsasambahayang basing kasahabatan niya. Aun na yung mga sahabat. Hati ko magpakauna, magruko din kaniya. In pangasubo, kakitaan niya. Sinyaon siya imaalop pakiblat. Wala siya imaalop maun. Inagi niya, kakitaan ta kamulong na, misan yung hatay kuran ko. Kakitaan kamo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab na may tayo siya Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkajari baitaan sa sin Jibril alaihi salam. Sinaon din ha mga ma'mum, mag-una rin kaniya hapagunuhan. Hapagruko, hapagsujud. Inyad to, hasupaya, ma-check si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kakahinang nila. Ba't sila kabaitaan? Di edto makajari in bihayat do ragbos. Na amo yan, mga tayo muda ka ma-Islam. Indeng hamangadi kawayaan sin ara mata. Tungod pa amuin ma'mum, aun imam niya hapagsambahayang. So, kaya ba ita si mga fukaha law na mutabaatul ma'mum lil imam, in pag-agad sin ma'mum pa imam, amun nag-iimam kanila sambahayang. Law na lil ma'mumi ma'a imamihi halatun arba'ah. Halatun arba'. Hatungod lang na sin ma'mum, sarta sin imam niya, aon lang na upat hal bumutangan. Aon upat hal. Kitaon na to, matay mo da ka may Islam. Bang uno naman in hal, upat na sabot ini, aturan sin pag-agad sin ma'mum, maun pa imam niya. Al-halatul ula, in hal panagnaan, law na al-mutaba'a. Al-mutaba'a, amuna in suway magad, in ma'mum, ha-imam niya. Magad siya, magad. Bukun dumura, bukun mo na, sa magad siya, magad. Pagtagon magad, liray ka to si mga fukaha. Law niya in mutaba'a, in pangagad ini pagyagon. Law na wahya al-halatul wajibah. Amo na in hal, in hukuman niya wajib. In hukuman niya wajib. Bima'na an ya'tiya bil fi'li ba'da fi'lil imam mubasharatan. In maksuddihay si mutaba'a law na, amoy in an ya'tiya bil fi'li ba'da fi'lil imam mubasharatan. Magtuy siya, himinang, mapuas sin paghinang sin imam, magtuy-tuy. Sumuno siya magtuy, murul, hakakahinang, puas sin hinang sin imam, magtuy-tuy siya, sumauno magtuy, amuin murul. Ganyan hantang niya. Paidha kabbara, yukabbiru ba'dahu mubashara. Law si mga fukaha, bang siya lang na tumakbir na, at tumakbirin imam, pag yan sin imam, Allahu Akbar, tumakbir na isab siya lang na, puas sin imam, mubashara, magtuy-tuy, in ma'mum. Paunahon niya dyan imam, pagpuas naman sin imam, himinang sin fi'il yaon, at takaw yaon, magtuy na isab siya, himinang, mapuas sin paghinang sin imam. Ayaw siya muna, ayaw niya isab delayhon, damikyan, ayaw siya dumura. Ayaw isab magpalukay ito, sinamuin lang tahalaon niya malukay, di siya magtuy-tuy, humog takbir, bang inimam nakatakbir na, at wari siya magtuy rumuko, bang inimam nakaruko na. Aw niyan kayo, siya magpawin na ang mga pilaminit na haon. Na, amo yan to. Wa idha raka'a yarka'u ba'dahu mubasharatan wa hakada. Bang siya lang na rumuko, hati niya rumuko na yung imam, na rumuko na siya magtuwin ma'mum, puasin imam, puasin pagruko sin imam, mubasharatan. Sa roon doon, pag-uwas yan to. Wa hakada, iban ba na jahayan lang na, law si mga pukahain hinangon. Hati na diin na inhibal sin imam, pagpuas naman sin imam himibal, hibal na kao magtuoy. Ayaw na kao muna,
Damikyan, ayaw na kau magpalit pa. Sarta ayaw kau dumura kaniya. Amo yan tuin aturan, in hukuman hiya ay nilaw na wahi al-halatul wajiba. Amo rin hal, wajib in hukuman niya. Amo rin pagtagon mutabaa. Pag-agad ha imam. Okay. Unin dalil matay mga daagama Islam, sinasabot tayo doon. Wad dalilu, hadisu Abi Hurairah, radiyallahu anhu. In dalil, manunjuki ha ini, amunain hadis, kaya riwayati Abu Hurairah, radiyallahu anhu, lang niya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nagsabda lang na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Hankan na lang na piyaon in imam, yaon in imam, liyutamma bihi, supaya siya pangagaran. Fa-idha kabbara, fakabbiru. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang siya tumakbir na, takbir na kamo. Wa idha raka'a, farka'u. Apabila siya rumuko, demikian ruko na kamo. Wa idha qala samiyallahu liman hamida, apabila in imam namung samiyallahu liman hamida, pag-i'tidal, puastay haruko, fakulu rabbana walakal ham, pamung na kamo magtuoy, rabbana walakal ham. Wa idha sajada, fasjudu, bang siya sumujud na, sujud na kamo. Wa idha salla jalisan, fasallu julusan ajma'un. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang siya sumambahayang, naglilingkod, sambahayang na kamoy sab, naglilingkod katan, biyasin imam niyo. Amuyad to invite kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang longta atulan, tiyatarang niya kato, mapatut suway na to agaron, iban upihan, karna inyad to banda kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyad to inhal, law si mga ulama, in hukuman niya wajib. Hikarwahal, matay mo da ka ma Islam. Tungod pa ma'mum, maun pa imam niya. Law na alhalatus saniya, al-muwafaqah. Inhal, law na hikarwa, amo na in muwafaqah. In muwafaqah ini, amuy in dumura kaw. Dahon mo magdura in imam mo. Wahiya makruha. In hukuman diha inilaw na makruh. Kahukawan sinsara. Kahukawan sinsara. Wala piyag marayaw. Bukun siya isab laong ta miyabot pahukuman haram sa insya makruh. Ini matarang na kato niyo. Matay mo na kami Islam. Makasta mo na diaway tadiha ini. In makruh. Amoy in bang mumahinang, di dayad tulong ta hikauno, di da ka magdusa, sa arapon bang mo siya tinggalan, na magpahala kaw. Magpahala kaw. Sarta dumayaw, magsusungin dayaw sinamon ibadat na hinang mo yan. Na, in makro, matay mo na ka Islam, marayaw in tinggalan. Marayaw in tinggalan. Sa pagpiyanglangan da ba ini? Dua sa nimpianglangan, dua hindi akan, haakamata. In, dia akan kato, ay roon na kada akan wajib, at wakan da akan sunnat. Namuro ko wajib, suway mo to hinangon, bang kau himinang kaniya, karidaan kau sintuhan mo Rabbul Alamin, bang kau timinggal kaniya, pero ka lang kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon in sunnah, bang mo nahinang, tagapahala, bang di mo mahinang, narila siya ko magdusa. Sana, piyag marayaw, inhinangon mo, daakan dayad to. Daakan dayad to sibo-sibo, matay mo na Islam. In liangan, damikyan, dua. Liangan doon naka hukuman haram, at tawakan hukuman makruh. In yan liangan da. In long taharam, bang mutinggalan, di mo hinangon hiyaram, na niya magpahala ka. Arapon bang mudyugtol, hinang. Sin kaingatan mo, hukom na yan haram, sin agama, bardo sa kapo Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan. In makruh, liangan, dahil sabi ni liangan, sa
In makro, biya sambot ko kain na, bang mutinggalan, magpahala ka, bang mursiya na hinang, di ikaw isang magdosa. Bukom biya sin haram, bang ko himinang kanya, bardo sa kapwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabalikan, kumatay mo da ka may Islam, law si mga fukaha, marayaw intinggalan, bang siya hukum makro. Okay. Biyanin hantang sin muwafa kapag yano, namuin lang tadumura kaw, ha imam. Law nabiyasin anyar ka ma'al imam fi waqtin wahid. Rumuko, dumura law na ha imam, hawaktu law tahasibo da waktu. Amun waktu duraan niya, in imam. So pama, pagruko naman yan sin imam, magtuisab siya makadrumuko, amuin law taduraan din imam. Amo yan to. Law sin Tagalog, sasabayan niya ang kanyang imam. Dahon niya magdura. Pagruko naman sin imam, ito siya magtuyrumuko na sabyayan. Makapag-away sila, makapag-agad sila umuno. Rumuko. Inyad tumakro. Mga tayo mo da ka Islam. Law si mga pukaha. Wa idha kanatil muwafaqa fi takbiratil ihram, lam tasihhu salatu. Banglaw na ingkaunan sin pagdura, pagdungan, sin ma'mum ha imam, diunganan niya, diuraan niya in imam, hapaghug takbiratul ihram, hapag takbiratul ihram, lam tasihhu salatu. Bukun hadya makruh, dihay ni, bang hataw ihram, di law na masa in sambahayang niya. Di masa, di taymaun in sambahayang niya yan. Bang siya dimura hapaghug takbir sin imam niya in ma'mum. Amo yan to tayo manguda ka may Islam. Arapon harukaing laong tahal, biya hapagruko, hapagsujud, dimura ka, inukuman niya makro. Makro, piyag marayaw intinggalan mo. Arapon bang hapagtakbir, takbiratul ihram ko, dimura, dimungan ha imam, nari tay maun in sambahayang muya ko ma'mum. So yad to laong tabi mga umanib ko rin haparkala yan to. Okay. Ganapan ta. Al-halatus salisa, in halhi katulong na tungod pa imam, iban sin ma'mum niya, al-musabaka. Al-musabaka. Amo na ininamuin laong ta dumamaglumba in ma'mum ha imam. Unahan niya pa in imam niya. Unahan niya pa in imam niya. Na ini matao din magpakahinang hain ni mga tayo muna ka may Islam, ando. Ibot-ibot, ayaw tuod niyo hinangunin parkala ini. Puas kaya ingatan tanayin hukuman, iban sin aturan, ayaw tuod kita rumugtol, karna malukpas in ibadat tapatuhan Rabbul Alamin, mga tayo muna ka may Islam. Di ra maunubang kya awaman mo'y panghati mo, wala kutod na karungog, ding hamakaguruhan na may tahtungod ha ini, ba't di manjari na inyad to murah-murahan maapun kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon, puas mo kya pahaman na, kya rungan na, in panghindo, sin agama, batuy in umuna kaw rin nga imam, di makajari na, tinggali, ayaw kaw tuod, dumugtol ha ini, karna, makuhila nin ibadat mo, arakala, maglawag kaw sin karayawan, sin ibadat mo, patuhan na bulalamin, haadlaw ka na ka na. In hukuman sin muna kaw rin ha imam, muna rin ha imam, law na wahya muharrama, in ini, hukum haram. Tumtuman yung matay maguda, in panagnaan niya to, in law ta, magad kaw ha imam, in pag-agad ha imam, amun pagruko naman, rumuko kaw isab, paunahon mo dya tiyo in imam, ang pakaw sumudod bagtuwi, in yad to wajib in hukuman. Arapon in amun dumura kaw, in hukuman niya makruh. In hikatu ini, amun muna kaw, in hukuman niya haram, muharrama, hiyaram ka to sin syara. Bialin hantang niya ini, upamahan niya lang na, an yukabbira, aw yarka'a, aw yusallima, kabla imamih. Amuna in tumakbir, atawakan rumuko siya, atawa sumalam siya, maka unaray ha imam niya. Mataod bihay ni matay mo da ka may Islam. Aon din kato niyo, wala pa nakahug takbir ni imam, timatakbir na.
Wala pa nakaruko in imam, rimuruko na. Wala pa nakasalamin imam, ando si masalam na. Aun tuwag diha ini pagkasako pansin kami. Dahil ha mga ma'mum, murah-murahan yan po sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sartat yun yukan sila sin Tuhan na bulalamin paamuin makatudyo. Magadha aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diya sin hantang sin pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urin ba ita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod hayan? Law na amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unuri ka kamabuka law na hambuk daing kaniyo apabila hiangkat niya muna inuniya makauna ring ha imam niya in papanjarihon sin Allah Ta'ala in uniya himar dongki haadlaw ka na matay mo na ka ma-Islam di ka lang na mamuka inamuk din kanyo apabila ka muna ring ha imam niyo doon na kahapag angkat din ha ruko atau hapag sujud muna ka mo ring ha imam niyo in hinangon sin Allah Ta'ala. In unyo yan. Hinangon himar. Gantian sin himar, haadlaw ka na. In himar, biya luparabus. Kura yaon. Wayri ka to, donkey, mga basa Anggalis. Biya na nagbus kura. Asibi ajarin ha kura in himar. Nakatay ko no, yan to ko hadaw akhirat. Mano siya imbaran mo, sa inuno. Tabi ayaw, may nagbus tikbalang. Law si mga sila magkakabtang. Na, mga tayo mo da ka ma-Islam, ando. So, kita umanib din ha ini. Aw yaj'ala suratahu surata himarin. Haamok riwayat, atawalaw na papanjarihon sin Allah Ta'ala. In dagbus niya, ragbus no. Dagbus himar. Dagbus himar. Na, haramin hukuman matay mo da ka ma-Islam. Inhinapusan, biya waktu na ito, talusun tajin last na ini. Halatul rabi'ah. Amuin hal hikaupat lang na. At takhallop anil imam. Amun magpawin. Magpaulihan din ha imam. Biyan hantang niya. Law na walahu suwarun. Aun upat tibayhuan dagbusan sinamuin tungod ha inilaw na. Minha lamod din kanya panagnaan lang na laura ka al imam banglaw na rimuko na in imam, sarta in ma'mum, magpawin siya, wakifan, nagtitindog da siya, rimuko na in imam, usin siya, yaon da siya nagtitindog malukay, di pa rumuko magtuy, si rimuko na in imam, palamyar ka mubasyaratan, di siya rumuko sa roon doon, sumaraka kabla anyar pa al imam minaruko, pag-uwaslong na rumuko siya, makauna ding hapag-angat, pag-angkat sin imam ding haruko. Suway na imam nakauno na, ang pasya rumuko. Pasalatuho sahiha, lang si mga ulama. Insang bahayang nilong na okay ra, natin nabi at mga tayma da, lakinnahu sumagawain siya lang na, khalapas sunna, fi adamir ruko, mubasyaratan. Sumagawa lang na insiya yan, na nagmukhalif siya. Simulang siya hasun na, hari siya rumuko magtuy-tuy, sin in imam nakaruko na. Atin niya, ayaw kita magpaluway tuod lando, magpawin. Inyad to, nagbukhalip kaw hasun na, amoy hindi ka magtuy, murul, sa roon doon ha imam, mang siya nakahiwal na rin hamok posisyon, pamok posisyon. Hikarwa, idha raka al-imam, summa rafa'a minar ruku, kabla an yarka al-ma'mum, apabila nakaruko na lang ng imam, pag-uwos, mahulilong na ang imangkat na rin haruko, nakauna rin hapagruko pasin ma'mum, fa in kana ta'akhurul ma'mum anir ruko li udrin, apabila lang na in kaaunan sin pagpawin, amon pagpalit sin ma'mum, din hapagruko, sa roon doon, bang rimuruko na yung imam,
liudrin karna sin aun uzur di matungkan niya biya na sino min nuasin aw ajalati imam ay roon na kalong tabiya mga in uzur kiyaro siya biyayan wala na kya sayuhan nakaruko na to din imam ang kan na siya kiyabiin inyad tulong tabiya mga uzur yad to atawakan in uzur nalabot diya ini ajalati imam nakalando isabin biskay sin imam aw sab imam yan nalong tabiya mga nakalando inamon kusog atawakan sapat hapag sambahayang na ayaw ko sabi mga laong ta simingod kaniya sabat si magbibisara biya na kolong na biya na sinamuin sigla sin dakan sin Cebu Pacific yaw magsambahayang aw biyayad magsinapatan na banghangkan siya nabiin nagpaulihan pasasin masapat tudlan do inimam inyad to laong ta way rasa niya fa innahu yaf'al ma subika bihi wa yalhaq imamah na long na ininangon niya rakuman hinangon niya na inamuin uno-uno na kaya unahan siya sarta murul na hadya siya ha imam niya sinamuin unuin long ta nahinang sin imam murul na hadya siya bangso pa maun udhur hinangon niya na in nakauna ayaw na siya laong tabi mga amo hindi niya sampul na on hinang niya minsan pa imam niya ito na nakaruruko sabab na lalo isab in imam niya mabiskay tuod. Okay. Wa in kana ta'akhuru li ghairi udrin na yarin bayta kato sin mga pukaha. Banglaw na inkaunan sin pagpalit niya, pagpawin niya malugay. Li ghairi udrin wayruun udur niya biasa pa malong ta rimuko na in imam timitidog da siya sampay na hadjay ni imam nakaangkat na ring haruko ampas siya rimuko buko may sinkain na yad to, inakain na yad to, atin niya, nakaluway-luway hadyan pag-uno niya. In pagruko niya, nakaruko na in imam, way pa siya rin muruko. Sa nakaruko na isab siya, wala pa nakaangkat in imam. In yad to sahira. Arapon, bangso pa man nakaruko na in imam. Pag-umus imangkat na yung haruko, wala pa kaw nakaruko, habukun udur, long sin mga pukaha, batalat salatuhu batal in sambahayang niya. Amuyad to insyaallah subhanahu wa ta'ala mga tayo mo daaka ma-Islam in laong taring ha mga nasabot din ha mga kasaan sin kita magsasambahayan insyaallah subhanahu wa ta'ala miabot na yung wakto sin kita niyo patubtubong ko rito in nasihat ko haruman ini murah-murahan in pangadjian long ta kiatok balsin kami dungdungan na to marayaw hasupayan na to long ta matatbik mapraktis maparagbo sini in aturan kabayaan sin akamata hapag sambahayang biyasin pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bang mayan sin Allah Ta'ala barakat in long tawak to sing kita niyo haruman ini amuin nakarihil kita niyo pangadjian, paliharan, sin kasahan, sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinari, in wakto na to, laong tabi mga bukunda mahaba tuod, sarta na maningkatin na mo hindi na makahaba-haba lando, supaya isablong tabi mga in subiban baya sin kita niyo, magdungog amuin laong tamasi-masi, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sarda, mataod da, wakto sin kita niyo magbalik, makapagbay mata na magbalik, mamaid kami halapal kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.